Zdravo svima, moje ime je Božica, vlasnik sam računovodstvene firme Biznis Modus Team Kruševac. U današnjem videu daću vam jedan koristan savjet kako možete podići novac sa računa firme, da vam se to računa u poslovne troškove i da pritom smanjite svoju oporezivu dobit, a da ne platite nikakav porez. Naime, radi se o isplati neoporezivog iznosa stipendije učenicima i studentima. Sve što vam je potrebno jeste da donesete odluku o isplati stipendije, potpišete ugovor sa studentom i priložite potvrdu o školovanju kojom se potvrđuje da student pohađa fakultet s rodnom delatnošću poslodavca. Neoporezivi iznos za stipendiju na mesečnom nivou je 41.381 dinar. Važno je napomenuti da ne postoji zakonska obaveza poslodavca po kojoj bi stipendiranog učenika po završetku školovanja morao da primi u radni odnos. Ovo je jedan jednostavan i legalan način za optimizaciju vaših troškova i poreza. Ukoliko imate dodatnih pitanja koji se tiču ove teme ili želite da saznate više o strategijama za optimizaciju poreza, možete nas kontaktirati i zakazati vaše konsultacije. Do tada, lajkujte ovaj video, podelite ga sa prijateljima i zapratite naš kanal za još korisnog sadržaja. Vidimo se. Pozdrav!